Kohomen ko para baid how Jesus Christ. Sa shisin haga gospel mendagas ngi yoi ia ujisu ularung hapo synagogue hakas ngi sabat. Pada bau ujisu ularung hakas synagogue hakas ngi sabat ujisu ule yoi wa ibriu bad ko kakte bad ujisu ukwa ban pen koid ia u. Bad ujisu ule yoiru katokat nengut ki pharisiru kiron hapo synagogue balai kilaban hapo synagogue omdeban duwai omdeban hikai ya kibriu ki pharisi kilarung hapo synagogue ban peit ban wadau ban kem ya ujisu kilaban ban peit hato ujisu upin koid niyam ya utu ubriu hakas ni sabat ada ujisu upin koid ya hakas ni sabat kila kwa ban kem ya bar kila kwa ban peniap ya ujisu ban ujisu ulas ngotu ya kejing tumu jongki pharisi ujisu ulas ngotu ya kejing tumu jongki pharisi bar gospel minda ka sungeleos ngom ujisu ula peit saudong da kejing bitar ujisu ulas ngodom ya ki pharisi bar ujisu ula kli ka kejing kli ujisu ula peit ya ki da kejing bitar bar kumjuru ulas ngosi artat ya kejing mutlab jongki bar ujisu ula kli kai kabashong ain hakas kai kabashong ain kasabat ban lebha ne ban les ni ban pelait ya ke jingim ne ban pinyap kila kili uji sula kili kabe jingkili ya ki pharisi bar ki bri baro henry naka gospel ngile sngo kila ngap laka ngap kim laban jubab bad uji sula ong ya utu brio ban kner ekti bad ula kner ekti bad shisendon ulayo jingko jingkiam komen ko para ba how Jesus Christ langba gospel ben dagas ngi ujisu udang hikai yang ibai pe ibai ban lebha pangim deben ting ya kibai ban le ya ki kam babha ngim deban ting ya nei anoru ban le ya ki kam babha ujisu lorung hapo synagogue ban ki pharisi ro kiron hapo synagogue ban ki pharisi kila khang ya ujisu ban le ya ki babha akas ngi sabat komon ki pharisi kim id ya ublei nadu konor bar kimju id ya ki parabriu kim don jingit na ublei hapoga donut bar kimju id ya ki parabriu kimju id ya no yanoro kilale na dong shodong tangban peni ya kibai kilaban hapo synagogue kila hikai ya kibriu bar kila duwairu hapo synagogue omde na du ko donut tang dakashindur ki pharisi kila duwai tang dakashindur kila hikai ya kibriu henry hak jingim jongki pat na du ko donut kim don jingit how blay na kabenda ublay bar kimju id ya ki parabriu but kilaban mit dakasi naka hak synagogue ban khang ya ujisu ban le ki baba henry ujisu dakajing slor dakabor jongan sim bakoit ujisu ulapin koit ya uto ubri ubapang bat ulayo jingkor jingkia komen ko parbaid how Jesus Christ mindagas ngi hat karbagidan puson sapang kene ke gospel ngi deban clear lade hatto ngating ya kibriu bat hatto nga sange banle ya ki babha ki kham babha bon sin hake jingim jungi ngirung i yo lad bon ki lad banle ya ki babha ki kham babha ngile ngi yo ya ki lad ban yarap ya ki be ban stronglang bar kibai ban pentengan ya kibai ban le jingo ya ki bapang ki basitom ban le jingo ya ki bas ngose ban yarab ya ki baduk ban yarab ya ki batlot henry atongi sange ban le ki to ki kam baba habangi perkan dada kibai ki yoi kin kran kumno kin le kumno atongi sange ban le ki baba namar iting ya kibai jisu haka gospel mendam walada ki pharisi kidon hapo synagogue daga jingslor ulele ya ki baba ulapin kod ya ubapang ublei ula pha ya ujisu haka na ki prathei ban penim yang ibor ban penim ya ki bri ban yalap ya ka gospel ban pin kod ya ki bapang ban be suit kato gade kam mission jong ublei kato gade mission jong jisu but ujisu laman but daga jingslor ujisu ulele ula yalap ya ka gospel ula yalap hapo synagogue wala kidon ki pharisi kidon hapo synagogue ro kila yalap ya ka gospel bal ujisu la pin kodi ke bapang aba ula yoy ya ki bapang ke basitum hakmar jungu ujisu ula pin kodi ke barabor hoir ki pharisi kidon hapo synagogue kila yang hapo synagogue ban wat
Dau ban kem ya uji su henry uji su klam ting namar uji su utip kane kade ke mission jonga kane kade ka kam jonga ubali wala pha yanga ban le ya kane ban pin code yaki ban pelat yaki ban penim yaki beri uji su ula tip ya ka mission jongo te uji su klam ting baru uji su ula pin uji su ula demo ki boman baru ula pin code yaki ba pang soit uji su ula le yaki ki ba klam ting ya nanuru telang ba gospel ko param uji su orang penkan mau yang ibai uji surang hikai yang ibai banle ya ki babha ngimdei ban ting ya noru radang ile ya ki babha gidang pen komen ya uble gidang pen sungobha ya uble henry wa haka jakang de banle ki babha abangi sangai banle ki baba badang ngile ya ki basneum ngi pen ngosi ya uble ban gidang pen komen ya ubaman gedang pen kemen ya ubaman bar gedang pen ngosim gedang pen yam ya ublay komen ko para bayi hauji sukras hagane ge mas bakoid tongen kerpad ya uji suban yarap yangi ibai bangi barang ini yo kata ke jing slor ban le ya ki babha tongen nom sangai ban le ya ki kam babha wala ki briu ki bait yangi wala ki briu ki kran bain yangi wala ki briu ki bishni yangi ngimde ban sangai ban le ya ki babha ki kam babha ngidiaban lebait tarangi lebait ubulin kerku yangi uji su un kerku kerdo yangi badlang bajungi ki berokin pediang gi jingkerku tungin panma pun hakana klimar nakabenda ki por ngila sange ban le ye ki babha ki kam babha namar ngi ting ye ki bei namar ngi ngola rain namar don pun ki briu yang hajan jongi barngi ngola rain barngi ting ban le ye ki kam babha tungin panma nakabenda ki por ngila sange ban le ye ki babha marngilele yaki kambas niyu naban pen kemen yaki bay ban pen sungo bhaya ki bay but togin kerpadi uji suban ayeng ka to jing slor ka bor ban le yaki ki baba daka jingit ka bakrau enero ya uji su kres amen.